Assalamualaikum and a very good day. So today we are gonna look into the 3D coordinate system for the 3 coordinate system. Okay, 3D coordinate system for the 3 coordinate system that we're gonna use in our subject electromagnetic. So 3D architecture, the architecture of the 3D space. Okay, apa coordinate system yang kita akan pakai? We are going to use Cartesian, cylindrical and spherical coordinate system. Okay, so this coordinate system is the coordinate system that you already learn in your math, yeah. Okay, the prerequisite for you to continue with this subject is mathematics. You have to pass your math, and your math cover this coordinate system. So what we're going to do is only a review. Okay, we're going to do the review of the coordinate system. Alright, so let us have a look. So we have the 3 coordinate system. The coordinate system ni is actually, it's like a language. Okay, it's like a mapping. Okay, for understanding the electromagnetic. So untuk understand electromagnetic, kita kena faham dia punya language. So these are the languages in electromagnetic system. Okay, how coordinate system, how Cartesian coordinate system reflect the electromagnetic, the electric field, how cylindrical coordinate system reflect the magnetic field, how the spherical coordinate system, for example, reflect ataupun translate the electromagnetic field. So 3 coordinate system yang kita akan pakai, kita akan ada Cartesian, cylinder, spherical system. Okay, so kalau kita talk about 2 dimensional, kita only ada x, y. Kalau 1 dimensional, kita hanya ada satu axis saja. Kalau 2 dimensional, kita ada 2 axis. 3 dimensional, kita ada 3 axis. Okay, so when we talk about axis, kita talk about the parameter ataupun the components of that coordinate system. Dalam Cartesian, kita ada x, y, z. Okay, kalau you tengok kat sini, x, y, z. Kalau dalam cylindrical, kita ada rho, phi, z. Okay, dalam spherical, kita ada r, theta, z. Okay, so x, y, z ini apa? X, y, z ini adalah coordinate. Okay, ataupun at a certain point, it will be represented by x, y, z. Okay, dalam Cartesian, Cartesian is a reference coordinate system. Coordinate system yang pertama sekali wujud di dalam dunia ni adalah Cartesian. Kenapa? Dia represent the space. Kita tengok direction kita pada arah X, Y, Z akan create. Katakanlah X tu sampai infinity, Y sampai infinity, kita akan ada the whole space lah. The whole universe. Okay? The whole space, the whole universe. So now X, Y, Z, this is the coordinate system. For example, kita ada x axis, y axis, z axis kat atas ni x, y, z Okay. The definition of x adalah anything yang along and parallel to x. Sini pun kita panggil x. Kalau location kat sini pun dia ada komponen x dia. Point P ni, katakanlah point Q kat atas ni, dia pun ada komponen X dia. Okay, dia ada komponen X dia. Alright, and then how do you define Y? Y adalah di parallel anything yang on the axis and parallel to Y. Contohnya kalau on the axis macam ni, kita panggil Y. Contohnya kalau point sini tadi, dia ada X, dia ada Y. Kita panggil XP, YP. Okay, sebab dia ada pada XY plane, dia tak ada Z. Okay, so contohnya point Q ni. Point Q ni ada Y juga koordinat dia. Okay, how do we define Y ni? Kita turun sini dan kita baca Y di sini. Faham Point X for example. Okay, so kita baca Y kat sini. Ini XQ. Okay, YQ. Kat sini. Ini dia punya X. Okay, so dia naik ke atas. Ini XQ dia. Now,
Coordinate Z pula, anything on the Z axis and parallel to Z. Okay. On the XY plane, not necessarily on the XY plane, parallel to Z, for example. Itu adalah Z. Okay. Now, sini adalah ZQ. Sini ada ZQ. Sinilah ZQ. Dia tak ada point sini tak ada Z, sebab Z sama dengan kosong. Boleh juga kita letak Z sama dengan kosong. Okay, so ini X, Y, Z. So definition of X, Y, Z is X axis, Y axis and Z axis point. Okay, whether it's on the axis or parallel to the axis. Okay, and we can write them in terms of coordinate. Then by the when it is by itself, X sendiri dia ada range dia, Y sendiri ada range dia, Z sendiri pun ada range dia. Nanti kita tengok, okay? So now rho phi Z. So what is the definition of rho? Rho is the jejari ataupun radius. Okay, radius of what? Radius of cylinder. Okay, phi, apa phi is the azimuthal angle. Okay, Z is the azimuthal angle. It has to have an angle. Contohnya kita ambil satu point dekat sini Okay, so ini dia punya angle dia. Okay, jejari dia yang mana? This is dia punya jejari rho. Okay, point ni. Okay, Z apa? Z is the height of cylinder. Okay, Z is the height of cylinder. So kalau kita baca point ni, okay, kalau kita tulis dia, kita tulis rho phi Z. Kita baca jejari daripada kosong, kita ambil value jejari, kita masukkan dekat value sini. Phi kita baca daripada X axis. Okay, kita baca angle sampai point of observation and then we give it here, leave it here. Sama ada in terms of degree or radian. Z adalah distance daripada XY plane sampailah point of observation. Okay, daripada XY plane sampai point of observation. This is the cylindrical coordinate system. Okay, so cylindrical coordinate system have radius, angle, azimuthal angle, and also Z is the height of the cylinder. But remember, whenever kita nak sketch any system, sama ada Cartesian, cylinder ataupun spherical, kita punya reference axis adalah X, Y, Z. Okay, reference axis kita will always be X, Y, Z. Okay, they follow the right hands rule. X, Y, Z kita dia follow the right hands rule. X kita adalah jari tengah, Y kita adalah ini jari tengah, Y kita adalah ibu jari, Z kita adalah jari telunjuk. Okay, jari telunjuk. So, you boleh pusing kat mana-mana pun direction dia, tapi tetaplah X dia dekat jari tengah, positif X Y ibu jari, Z jari telunjuk. Okay, so when we have the base of this X, Y, Z axis, it will become the base of Cartesian, X, Y, Z, because it's the original. It will become the base of cylinder. It will become the base of spherical. You tengok sini, X, Y, Z. Okay, so how do we define the parameters ataupun component of the coordinate system? Kita define it based on the X, Y, Z. Contohnya rho. Rho we define daripada Z axis outwards towards the point of observation. Phi kita define dia angle measured daripada positive X axis towards our point of observation. For example, this is P. Okay, Z pula kita measure daripada XY plane. Kosong XY plane yang mana value dia adalah Z sama dengan kosong. Okay, so kita measure daripada XY plane going towards of our observation point. This is the value of Z. Okay, so X, Y, Z axis itu adalah the base axis untuk semua coordinate system.
Now we move to our cylindrical coordinates, spherical coordinate system. Okay, we have our X, Y, Z. Our component ataupun parameter yang ada dalam the 3D parameter yang ada dalam spherical adalah R, theta, phi. Okay, so R is the radius of spherical. Okay. Theta is an angle from positive Z axis. Okay, ini adalah theta. For example, this is our point Point kita, P yang kita nak baca koordinat dia. This is our R. Ini adalah theta. So, R theta. So, phi apa? Sama. Phi adalah azimuthal angle. Okay. So, phi adalah azimuthal angle measured daripada positive X axis. This is our phi. Okay. So, we have X, Y, Z, rho phi Z, R theta phi. The tip is that you have to understand radius itu apa dan measure daripada mana. For the time being, kita nak tahu rho phi Z, R theta phi, X, Y, Z. Kita kena tahu daripada mana dia di measure sampai ke mana. Okay, so that is the definition. Okay, for you to understand the coordinate system, you kena betul-betul faham the definition. Now, kita pergi kepada redefining a point in space. Okay. Alright, tak apa. Okay, ini nanti kita visit balik bila kita tengok surface dia. Kita tengok surfaces Kita revisit balik nanti. Okay. Now, sistem yang pertama, Cartesian coordinate system tadi, X, Y, Z yang kita ada, kita nak tahu range dia. Sampai mana kita punya parameter ataupun kita punya coordinate system ni, dia punya parameter X, Y, Z, R, theta, phi, rho, phi, Z ni, range dia sampai mana? Okay, when we define the range, kita kena cover sampai infinity, the whole space. When we talk about coordinate system, the range should cover the whole space sampai infinity. So for X, Y, Z to cover the whole range, okay, for X it has to be range from minus infinity sampai positive infinity. Okay, for X, Y, Z, from minus infinity sampai infinity, the same goes to Z juga. Okay, minus infinity sampai infinity. Barulah that coordinate system akan cover the whole space in this universe. We are talking about universe sebab electromagnetic ini hanyalah bukan knowledge on the world, in the world sahaja. Things in the world sahaja. It is a knowledge that cover until universe. Orang pakai electromagnetic ini untuk study other waves outside the world in the universe. That's why people know the distance between the Earth and Mars. That's why people can know there is a solar flare that we can have, which will result in the aurora. So this electromagnetic, when we talk about the language that will represent ataupun mapping the electromagnetic, it should cover the space of universe from minus infinity to infinity. So for that is for Cartesian coordinate system. Okay. Now we look into the cylindrical coordinate system pula. Okay. So cylindrical coordinate system, macam manakah cylindrical coordinate system ni nak cover the whole space? So its parameter should expand sampai infinity. From minus infinity sampai infinity. Okay. So we imagine radius, our definition is measured from positive Z axis. Okay. Upward. So this is our radius. This is our radius.
Ini pun our radius. Ini pun our radius. Ini pun our radius. We have a lots of radius in a cylindrical coordinate system. Depending lah how many radius, which position you want. So, if we have this type of radius, what will happen is that we want this radius to extend sampai infinity. It starts from 0 jejari. Jejari tak adalah value dia negatif kan? Mana ada jejari value dia negatif? Jejari value dia kosong ada, maksudnya tak ada jejari. You ada satu line sahaja dekat Z kan? Okay. So, kosong sampai infinity. So, you akan nampak dia punya jejari tu stretch sampai infinity. So, that is the range atau limit untuk cylindrical coordinate system. Now, we look into the range and limit untuk azimuthal angle. You remember azimuthal angle phi ini kita measure daripada positive x-axis towards any point of observation. Kalau dia full range, okay, angle mestilah start kosong. Angle tak ada negatif sekali lagi, okay. So, angle daripada kosong kalau full, it will become 360 degree, tapi selalunya kita pakai radians, it's 2 pi. So, the maximum range for azimuthal angle is 2 pi. The minimum range dia kosong. So, katakanlah jejari you dekat infinity, angle kosong sampai 360, you cover infinity juga for jejari you dekat infinity ni Okay, so you cover infinity of angle juga. You cover infinity of space with 0 to 2 pi punya angle. Okay, now the height, okay, the height is the Z part. Okay, so you nak dia cover infinity of height. So, nak cover infinity of height, it has to be from minus Z infinity, minus infinity of Z to positive infinity of Z. Now, you cover the whole infinity. Okay, jejari daripada kosong sampai infinity. Okay, kalau lah you seorang yang boleh nampak dekat infinity tu ada apa, you akan nampak satu cylindrical yang besar. Okay, yang mana rho dia adalah infinity, height dia daripada minus infinity ke infinity. Of course, dia punya circumference ataupun angle dia adalah daripada kosong ke 2 pi. Right? Now, we done with our cylindrical coordinate system. Kita tengok range untuk spherical coordinate system pula. Okay, a range for spherical coordinate system. Okay, we have R, theta, phi tadi. R adalah jejari. So, when we talk about jejari untuk spherical, dia macam bunga api. Dia start daripada tengah, daripada origin. So, ini semua jejari. Okay, semua jejari. Okay, untuk spherical. Kalau jejari cylindrical, dia start daripada Z axis kan. Baru dia dapat cylindrical kan. Okay, so you imagine jejari untuk spherical ni macam bunga api yang keluar daripada origin. Ini semua kita panggil R. Okay, kita panggil R. Okay, jejari R. Okay, so kalau dia start daripada origin, so dia start daripada kosong. Sampai ke mana? Sampai ke infinity. Okay, so ini adalah range untuk spherical. Next, kita tengok theta pula. Okay, so theta ini adalah angle daripada Z-axis sampai kepada negative Z-axis. Ini sahaja maksimum dia. Okay, kalau kita belajar bumi, if you remember, Form 5 you belajar bumi ataupun bulatan. Macam itulah dalam maths. Okay, you ada latitude dengan longitude. Inilah theta, ini adalah longitude dia. Longitude dia you measure daripada positive Z-axis ke negative Z-axis, whereby this is daripada kutub utara ke kutub selatan. This is theta. That is why angle dia, range dia adalah daripada kosong sampai pi sahaja. So, macam mana di other side? Macam mana you boleh jadi infinity? So, macam mana you nak jadi full circle? Kalaulah untuk you jadikan full circle, you kena ambil the opposite side pula. Daripada kosong kepada pi. So, you become a full circle. That is how you define the longitude. Okay, 0 to pi. Phi sama. Phi sama macam cylindrical daripada kosong kepada 2 pi.
Okay, daripada 0 kepada 2pi. Then you will have the infinite space. Kenapa? Sebab jejari you expand sampai infinity. Jejari you expand sampai infinity. Okay, bila jejari you expand sampai infinity, you can define the infinite space. Okay. Okay. Kita dah done with our coordinate system. Kita dah define kita punya parameters ataupun komponen yang ada dalam coordinate system kita. Cartesian X, Y, Z, spherical, R, theta, phi, cylindrical. We have rho, phi, Z. We now already know the ranges of our parameters ataupun komponen. We know the ranges of the X, Y, Z, rho, phi, Z, R, theta, phi. Okay. Now we want to look into dia punya direction. Okay, kita tengok dia punya direction pula. Okay. So, before we go into direction, I think we look into the differential length dululah. Okay. Dalam coordinate system akan ada three types of differential yang kita akan belajar. Kita akan belajar the length, surface ataupun area ataupun volume. Okay. Length, length benda yang sama. Okay. Surface dan juga volume. Okay. Kalau length lah. Kalau surface, length ni kita measure daripada one point to another. P kepada Q, for example. Okay. So, ini kita panggil length. PQ. Okay. That's how we measure kan. Okay. Surface, kita measure, cara kita measure surface adalah line kali line. Volume is line kali line kali line. Okay. So, 3 kali line you dapat volume. So, pegang ni sebagai tips je. Length, kita measure daripada one point ke another. Surface, paling senang kita nak faham adalah line kali line. So, you should be able to identify the line yang wujud dalam surface tu. Baru you boleh dapat surface. Okay. Volume, you kena identify the line yang wujud dalam volume tu. Baru you boleh calculate the line. So, kalau coordinate system, kita panggil dia differential length, differential surface, differential volume. Okay, so letak D sahaja di depan dia. Kenapa D? Sebab senang kita nak buat calculation nanti. Okay, untuk 2 parameter, 3 parameter. Okay. D means that difference. Panjang kalau nak cerita, tapi saya hanya bagi tips sahaja. Saya tetap akan cerita, tapi saya nak you faham based on tips. Okay. Okay. So, for example, if you want to have D line yang X, along X. Okay. You measure lah 2 point atas X ni. P dan Q. Ini adalah DX ataupun line X kita panggil dia. Okay, line X. And then anything yang parallel to X, ini adalah line X. Anything yang parallel to X, ini adalah line X. Saya boleh kata ini X1, X2, X3. Ada lagi parallel to X. Anything guys, anything. Anything yang parallel to X semua adalah DX. Tak semestinya dia duduk atas axis X sahaja. No. Anything parallel to X, line ini adalah line X. Ataupun kita panggil dia DX. Alright. Now, macam mana dia boleh jadi DX positif AX ni? Okay, jangan tengok tambah ni. Tambah ni saja je kita letak sebagai mathematical punya words. Okay. Tak apa, biar saja kat situ. Okay, sekarang ni kita hanya nak tengok DX sahaja dulu. Okay. Now, how do we know ini positif AX? Positif AX kalau line you tu become a vector. Vector ada apa? Ada komponen, magnitude, panjang line you dan juga direction. Okay, panjang line dan juga direction.
Direction dia kalau going towards the positive X, ini positive X, direction dia AX. Tapi kalau macam ni, kita kata minus AX. Okay. So, kalau line yang ini, kita tulis je DL sama dengan DX minus AX. This is how we write this line. How do we write this line? Yang ni pula, yang ni Yang ni macam mana kita write? Sebab direction dia ke arah sini. Macam mana kita write DX2 ni? DL sama dengan DX2 AX. Tunjuk. Okay, sebalik. Okay. So, contohnya ini adalah DLU. So, this DL1 saya kata So, DL1 ini is DX kalau direction dia ke dalam minus AX. Okay. Ini adalah DL2 sama dengan X1 Because dia parallel dengan X, kita kata dia DX. Direction dia arah positif ini, arah positif. It becomes AX, positive AX. Alright? Okay. Then, if you have so, you ada satu length dah. Okay, you dah ada satu length. The next length adalah length dy. Macam manakah length dy? Anything on the axis, any line, sebab kita length is about line okay. Any line on the axis y, this is dy. Saya kata dy satu. Anything parallel to y. Nampak? Anything parallel to y is dy. Bukan dy2, dy3, dy4, dy5. So, any line parallel to y-axis is d line ataupun line dy. Okay. How do you know positive, negative pula? Okay. dl sama dengan y, dl. Okay. Kalau direction arah positif AY, ini adalah positif AY. Kalau direction towards the negative AY kat belakang ni, ini adalah minus AY. Okay. So, that is the length ataupun line of y. Okay. Line of y. So, we pass line of x. Now, we pass line of y. Kita nak tengok line of z pula. So, now you know how to identify line atas Cartesian coordinate system. Nanti kat kelas saya nak buat quiz Kat kelas saya nak buat quiz. Nak tengok you identify macam mana. Okay. Now, kita nak identify line yang line itu adalah Z ataupun DZ, differential length Z. Okay. Z pula, anything yang on the Z axis, line yang on the Z, line yang on the Z axis ataupun parallel to Z. Kat bawah boleh tak? Boleh. Kat sini boleh tak? Boleh. Anything. Anything parallel to Z axis. Minus infinity to infinity. Bukan anything. Any line yang parallel to Z axis itu adalah line of Z. Line of Z macam mana ditulis dia? DL sama dengan DZ. Ini DL sama dengan DZ. DL sama dengan DZ. Mungkin nak bezakan line ni dengan line ni. Kita namakan line 1, line 2. So, DZ1, DZ2. DL3 sama dengan DZ3. Okay. How about direction? How do you know if the line is a vector? How do you know the vector direction is positive or not? Okay. The vector direction
let's say this is the direction of our vector line. So this is positive AZ. If the direction going towards the negative Z, this is negative AZ. Alright? Now, you already know how to identify the line. Okay? Once you know how to identify the line, kita tengok macam mana kita measure surface. Surface is line kali line. For example, you have this surface yang color ni ni this surface. Okay, this surface. Okay, ni terbalik ni sebenarnya. Okay. Salah ni. Okay. Ini salah. Ini salah, kan? Okay. Line ini adalah dx. This line adalah dy. Line kali line, dx kali dy. So, this surface is dx kali dy. Line surface ada vector. So, how do we know a vector of a surface? Tips dia adalah tengok apa parameter ataupun komponen yang tak ada dalam line tu. Yang tak ada dalam line, itulah direction dia. Kalau this surface is x kali y, which is dx kali dy, okay, direction of this surface adalah z. So, AZ. How do you know positive atau negative? Kita tengok point of observation. Kalau point of observation kat atas, dia jadi AZ. Kalau point of observation kat bawah, dia jadi minus AZ. Okey, terima dahulu. Nanti you akan tengok point of observation ni bila kita start solving problem regarding the electromagnetics. Electric field, magnetic field, electromagnetic field, ya. Okay, but understand, for a surface, direction of a surface is always perpendicular to the surface. Okay, secara definition dia, direction of a surface is always perpendicular to the surface. Okay, so perpendicular macam ni lah. Kalau x kali y, and then perpendicular dia adalah z. Okay, letak d kat sini. Okay, d maksudnya differential. Untuk saya nak bagi pemahaman kenapa D ni, kita tengok 2 point. Dekat 2 point ni, point pertama, point kedua, X dia tak sama dengan point 1X dengan point 2X tak sama, point 1Y dengan point 2Y tak sama. Tapi Z sama. Z kat mana-mana point-point on this surface is equals to 0. Kat mana-mana point-point on this surface, X dengan Y dia tak sama. Tak sama means difference. That's why ada D kat depan ni. Differential. Okay, itu je nak perlu faham. Okay, tapi tak payah. Tak ada jawab exam benda tu. Hanyalah untuk pemahaman. Understand the tip is that this is a line X. This is a line X. This is a line Y. Tambah D je kat depan dia. Okay, so this surface is also the same. Okay, so this is Y, sini adalah dx. Dia parallel to x kan? Ini parallel to y kan? So, ini adalah dy, ini adalah dx. Ini salah ni. Okay, ini salah. Z betul. Kalau surface yang ini pula, tengok saya punya hijau pula Color hijau ni So, ni hijau. Apa surface, apa ds of this surface? Okay, ds dia line mana kali line mana? Okay, so this is dx, sini kali, ini adalah dy. This surface adalah dz kali dx. Okay, betul. dz kali dx. So, what is the direction of the surface? It's either x dengan z. Apa yang tak ada? Y tak ada. Direction dia mesti ay. Sama ada positif atau negative, depending on the direction, point of observation kita. Okay, now kita tengok surface yang merah pula ni surface ni Okay, so surface ini adalah this line kali this line. Okay, this line adalah dy, this line adalah dz. Y, dz.
Okay, so that is why for you, it is important for you to recognize and identify your line. Okay, apakah dia punya D ataupun apakah line tu, parameter apakah line tu. Sebab setiap line ada satu parameter sahaja. Okay, so this ds yang merah ni adalah dy kali dz. So apa direction dia of our surface? Yang tak ada dalam ni adalah x. So ax. It could be positive ax ataupun negative ax. Okay, so done with the surface. Okay, done with the surface. Right, now kita tengok volume. Right, kita tengok volume. Volume senang lah. Volume volume line kali line kali line. Okay, ketiga-tiga parameter ataupun komponen. So dx kali dy kali dz. Okay, so this is dy, ini dx, okay, kali dz. So dy dx kali dz dapat volume. Okay. Slide ni saja je kita bagi tukar sebenarnya. Kalau kita buat dekat kelas, saya nak test you all lah ni. Right? Okay. We've done with our differential, the three differential of the coordinate, Cartesian coordinate system. Differential length, differential area, differential volume. So differential length, you ada dx. Kalau kita tulis you ada dx, you ada dy, you ada dz. Okay. So you mungkin, bukan mungkin. Kalau you ada vektor, you ada vektor x, you ada vektor y, you ada vektor z. So it depends on the direction of the line for you to know your vector direction. Okay, whether it's positive or negative. Kalau towards positive, positive. Kalau towards negative, negative. So you kena tahu mana positif negatif. Senang je. Follow your right hand rules. Macam saya bagi tahu tadi, x, y, z ini kita dah plotkan. Okay, kita dah labelkan. Nah, yang kita label itu adalah positif. Following the right hand rule. Jari tengah. Okay, ibu jari telunjuk kat atas ni. Right. ds pula ada 3. dx, dy, dy, dz, dz, dx. Okay. Kalau ini adalah skala kuantiti. Kalau it becomes a vector, ada condition it becomes a vector, direction untuk surface dx, dy, which is this one, dx, dy, direction dia mesti az. Okay. dy, dz, direction dia ay. dz, dx, direction dia, salah. Ni x. dy, dz, ax, dz, dx, ay. Okay. Volume line kali line kali line, dx, dy, dz. Tapi volume sentiasa skala kuantiti. Volume tak ada silindrik, tak ada vektor. Okay, volume tak ada vektor. Okay. Now we look into the cylindrical coordinate system pula. Okay. Kita tengok cylindrical coordinate system pula. Anak-anak, untuk cylindrical coordinate system, kalau Cartesian tadi kita senang sahaja. Kita ada line. When we talk about line, memang semua line yang straight line sahaja. Okay, tak ada curve. Okay. Untuk cylindrical coordinate system, bila kita lukis cylindrical, macam mana kita lukis silinder? Okay. You can see, saya tetap letakkan dia pada base coordinate axis, which is x, y, z. Macam itulah kalau you nak buat sketching ataupun lukis dalam
subjek elektromagnetik ni mesti wajib letak base coordinate which is X, Y, Z. Okay. Z will always be in the middle of cylindrical coordinate system. Okay, will always be. Now, we look into cylindrical coordinate system. Kita ada parameter rho, phi dan Z. Bila kita tengok rho, kalau kita buat a line, atas rho, line dia macam ni Atas axis rho, line dia macam ni. Line dia macam ni. Nampak anak-anak? Rho. Okay. Straight line, tak ada masalah. Okay. When we look into phi, phi tak straight line. Phi is the circumference. Phi ni. Phi ni. Ini adalah line phi. Line phi. Okay. It's a circumference of a cylinder. Bila dia circumference of a cylinder, kita kena kali. Macam mana nak cari circumference of a cylinder? Angle kali dengan phi. Sorry. Angle phi kali dengan jejari. The line, the d phi, the change in phi kali dengan jejari. Okay. Contohnya, kalau saya ada dua circumference you tengok saya ada dua circumference. Saya padam dululah. Okay, untuk saya bagi clear. Y, Z. Saya nak tunjukkan betapa pentingnya d phi ini kali dengan rho untuk menentukan length of circumference. Tengok Okay. You ada dua silinder dua silinder. Okay. Saya nak measure ni. Okay. Daripada phi sama dengan 0 sampai phi sama dengan 90 degrees. Okay. Phi sama dengan 0 ataupun pi over 2. Okay. Saya nak measure line ni. Line of the d phi. dl sama dengan d phi ni. Okay. So, the same line. Tak nampak pula kan. Saya lukis balik lah. Sorry guys. Nak lukis tapi tak nampak clear. Okay, better lukis kat sini je lah. Okay. Okay. So you imagine ada silinder sampai ke atas lah. Saya lukis baseline of the cylinder sahaja. Okay, baseline of the cylinder. Tengok. If I want to measure the line daripada phi sama dengan 0 sama dengan to phi sama dengan 90 degrees. Okay. So kita lukiskan line dia ya. So this is the line. Okay. Bezakan dengan line ni. Okay. So angle difference sama daripada phi sama dengan 0. Phi sama dengan 0 to phi sama dengan 90 degrees juga. Alright.
Tapi if you see the length untuk yang hijau ini lebih kecil ataupun pendek daripada line yang purple. The circumference of green smaller than the circumference of purple. Kenapa? Because they have different row. Row 1 lebih pendek daripada row 2 purple. Okay. Row 1 lebih pendek daripada row 2 purple. So, kalau kita kata length green ni, okay, kalau kita kata length green, DL untuk green sama dengan row 1 kali dV. Untuk purple pula, okay, DL2 sama dengan row 2 kali dV. V dia sama, 0 ke 90 degrees. 0 ke 90 degrees V dia. Tapi because of row 1 and row 2 tak sama, row 1 is smaller than row 2, DL1, this is the DL1, jadi smaller than DL2, the circumference. So when we deal with angle, changes line yang ataupun circumference yang angle, kita kena kali dengan jejari dia. Okay, ini kita panggil angular distance. Okay, angular distance. So, itu sahaja untuk cylindrical yang membezakan cylindrical dengan Cartesian sebab dia ada yang curve. Dia ada angular distance. Okay, satu angular distance. Now, kita tengok the differential line. Wedge ni line ni samalah. Okay. Alright, kat sini sebenarnya ada a bit of trick juga. Tapi since this is a online punya lecture, terus saya buat pembetulan kat sini lah. Saya betulkan Okay, kalau you tengok, saya nak tanya you, you boleh nampak tak ada line yang salah. Satu line yang salah for you to identify. Okay. Line yang salah dalam gambar rajah ini adalah D row. This is not D row. This is DZ. Macam mana kita, line yang kita define untuk Z, kita measure daripada sini ke sini. It's along ataupun parallel to Z axis kan. So, bila dia parallel to Z axis, ini adalah DZ. Yang ni betul. Okay, ini adalah DZ. Okay, ini betul. Line yang macam ini adalah rho dV. Contohnya yang ini. Ini pun rho dV. Yang ni. Ini pun line rho dV. Okay. Yang mana line D row? Yang mana line yang D row? It has to be parallel to jejari lah. Definition dia sama. Parallel to jejari. Mana jejari? Ini adalah line jejari. So, ini adalah D row. Anything yang parallel to row is D row. Anything yang parallel to row adalah D row. Okay. Anak-anak, you kena faham dan pandai identify. Okay, you kena tahu identify. So, DL dalam cylindrical coordinate system, kita ada 3. Kita ada D row, kita ada rho dV, dan kita ada DZ. D row, rho dV, dan DZ. How about direction? Okay. Sama macam definition, macam mana dia start to measure from where to where, that is the positive direction. Okay. Kalau direction dia macam ni, tengok anak-anak, okay, daripada kosong ke outwards, itu adalah positive arrow. Okay. Kalau dia inwards, masuk ke arah Z, itu adalah negative arrow. Definition dia. Skala kuantiti rho dV, if it is, macam mana kita measure V? Daripada kosong, positif kosong, daripada positif x-axis, okay, anti-clockwise to 360 ataupun 2 pi. Ini adalah positif V. Okay. Kalau direction of line you, anti-clockwise, ini adalah AV.
But if it is clockwise, ini adalah minus AV direction dia. Z sama macam Cartesian. Okay, ke atas positif AZ, ke bawah negatif AZ. Okay, now it becomes a vector untuk differential length. Cylindrical coordinate system. Okay. Line ada satu sahaja parameter. Okay. Dalam length, differential length tu, setiap differential length tu ada satu sahaja parameter. So, you kena identify 3 jenis line di dalam cylindrical. Line yang di rho, line yang di V, line yang di Z. Mesti tahu to identify. Ingat anything parallel to it, itu adalah its DL. Contohnya macam saya buat ni, this is DZ lah. DZ lah. Okay. Kat bawah ni semua adalah DV, rho DV. Kena pandai identify, kena tahu identify. Selesai line of cylindrical, we look into surface of cylindrical. Surface, sama konsep dia, line kali line. You tahu identify the line, you boleh dapat DS. DS is the line kali the line. Area dia any component yang perpendicular to the surface. Angle yang perpendicular to the surface. Itu dia punya direction to become a vector. Okay, for this surface, ini adalah rho dV, ini adalah dz. Untuk surface ini yang berbentuk curl ni, arc surface ini adalah dl kali dl. Rho dV dl kali dz. Okay. Direction dia, kita tulis A, arrow. Okay, sebab yang ada adalah V dan Z. dV, dz, direction arrow. Okay. Kita tengok another component. Another surface yang ada dalam cylindrical coordinate system. Okay. Salah satu coordinate system surface ni, DS ni, salah satu dia salah. Saja je lah nak test kan. Okay. Since kita tahu berjumpa face to face. Kalau D rho kali DZ, yang mana surface dia? Yang mana surface dia? Yang ni ke surface dia? Bukan ini adalah rho dV kan? Arc kan? Ini adalah DZ. So, ini bukan surface untuk D rho dV. Surface untuk D rho dV. Ni yang salahnya. Okay. Surface untuk D rho dV adalah ini. Surface dia. Okay. Which is, this is D rho, line rho, jari. Ini adalah line Z. Okay. So, direction dia could be positive or, negative or positive AV. Cara kita tulis adalah, salah bukan salah, boleh. Tapi dalam elektromagnetik kita tulis macam ni. AV. Okay. Kalau anti-clockwise ini positif AV. Kalau clockwise ini adalah negatif AV. Okay. Ini surface yang betul. Kita ambil part of it sahaja. Okay. So, part of it. Kalau surface ini. Saja je nak tulis DS ni adalah rho dV dz. Okay. Arrow. Saya panggil DS arrow. Okay. This is the surface. DS ni. Now, surface yang kat atas ni pula, kita ada D rho. Kita identify line dia dulu. D rho kali line rho dV. Okay. So, DS ini sama dengan D rho kali rho dV. Tulis kat bawah Sorry.
ds sama dengan rho d phi kali d rho. Okay, so direction dia, sini d phi d rho, direction dia adalah a, z. Okay, sama ada ke atas, kalau ke bawah, negative ez. Depending on point of observation. Now, so kita ada 3 surface dalam cylindrical coordinate system. Kita ada 3 surface. ds kita ada d rho, dz. Ini adalah kita panggil skala surface dulu Kita ada rho d phi d rho. Kita ada rho d phi d dz. Okay. Rho d phi d rho. Okay. Rho d phi d rho. Benda yang sama Rho d phi d rho. Dia hanya bawa aja untuk nak senangkan mudah dalam calculation nanti. If it's a vector quantity, ini rho, ini phi, sini ini rho, ini z, sini a, phi. Sini phi, sini rho, sini a, z. Skala kita tak payah masuk dalam, tak payah involve dalam penentuan direction. Phi, z, a, rho. Okay. Alright. So, kalau volume senang. Volume is a scalar quantity. Volume sama dengan line kali line kali line. So, kalau dV sama dengan dL kali dL kali dL. Sama dengan rho d phi sebenarnya. Tapi dia bawa ke depan. You boleh tulis rho d phi d rho dz. So, arrange balik dia jadi rho d phi d dz. Just arrangement sahaja. Okay. So, we've done length, surface, volume untuk Cartesian and cylindrical. Now, kita tengok spherical pula. Okay. Sama juga. Spherical, ini is a cut. A cut of a spherical. Cut daripada satu spherical yang besar. Okay. Mudah sikit tengok dalam ni kot. Okay. So, a cut in spherical. Dalam spherical pula, kita ada 2 arc. Kita panggil. Ataupun 2 angle line. Okay. Angle punya line. Arc. Okay. So, kita ada first arc. Ini first arc ni. Arc. So, this is the second arc. Okay. So, kita tengok first arc. Kita tengok dulu macam mana kita identify ataupun identify tahu apakah parameters yang involved dalam arc tersebut. Sama tak dengan saya punya first arc? Terbalik first dengan second, tak apalah. Okay. The first arc yang sini. Okay. First arc. This is the first arc. Kita panggil longitude punya arc. Longitudinal arc. Longitudinal arc, dia punya equation adalah r d theta. So, maksud d theta ni maksudnya adalah this is the value of 1 theta. Theta 1 kena colour lain This is theta 1. Point dekat sini pula theta 2. Macam mana you measure theta? Daripada z axis. Ini adalah value theta 1. Ini adalah theta 2. So, line ini line yang theta berubah. So, sebab tu nama dia d theta. Line yang theta berubah, kita kali dengan radius. Konsep dia sama dengan sebelum ni. Kenapa kena kali radius? Sebab different radius akan bagi different arc. The first arc of r d theta. Okay. Faham? The first arc of r d theta. Okay. Now, yang ini dia punya gambar rajah tak clear sangat. Saya nak tunjuk kat gambar rajah sini Right.
So, ini adalah first arc. Now, the second arc ini latitude punya arc. Tak, azimuthal angle punya arc. Okay, this arc is where phi berubah. Phi 1, phi 2. Ini tadi saya guna yellow Theta 1, ini theta 2. Okay. Ini d theta. Untuk arc ini, phi dia tak sama. Means je line yang d phi. Okay. Cuma line yang d phi ni sentiasa kena ingat ada r sin theta di depannya. Line yang d phi. So, line yang d phi ni dia ada r sin theta d phi. Okay. Dua arc, dua curve. Satu lagi line yang you patut identify adalah DR, jejari dia. Anything yang parallel to jejari adalah DR. DR tak ada masalah. Okay. So, anything yang parallel to theta, macam mana you define theta? Anything yang parallel yang you define theta. Ni kan. Line yang macam ni. Line yang macam ni. Ataupun sampai ke bawah. Okay. Ataupun daripada bawah naik atas. Anything longitudinal line. The longitudinal line is r d theta. Okay. Latitude punya line. Okay. Latitude punya line. Macam ni. Okay. Boleh tak lagi besar? Boleh. Latitude punya line adalah d phi. D phi kena ingat ada r sin theta. Tak payah hafal Semua ni ada dalam appendix. Nanti saya tunjuk appendix dekat you all. Now, you ada tiga line. Samalah. Macam Cartesian cylindrical, spherical pun ada 3 line. So, you ada DL, you ada DR. Anything parallel to radius, yang you define radius tadi adalah DR. Any line parallel to the radius, which you already define dalam parameter radius tadi, itu adalah DR. Anything yang take up parallel to the latitude, kita buat longitude dulu. Itu adalah d theta. So, r sin, d theta. D theta ada r kat depan dia. Okay. So, anything yang latitude is r sin theta d phi. Alright. dr pula macam mana when it becomes a vector? If the direction is keluar daripada origin. Macam radius keluar. Keluar daripada origin, it is positive AR. Masuk ke dalam origin, contohnya, masuk ke dalam line yang direction dia masuk ke dalam origin, it is a minus AR. Okay. Line yang masuk ke dalam origin is minus AR. Right. Now kita tengok vector of d theta pula. Okay. Vector of line theta pula. Vector of line theta, dia follow the definition of theta tadi. You measure daripada mana? Measure daripada positive z-axis towards the negative z-axis. Daripada north pole kepada south pole kan? Ini positive a theta. Okay. Positive a theta. Kalau direction dia, direction of line you naik ke atas, ini minus a theta. Okay. Phi pula. Sama macam dalam cylindrical tadi. Ini positif A phi. Kalau macam ni, direction ni ke arah positif X ataupun clockwise, this is negative A phi. Okay, so you can have positive or negative. It depends on the direction of your vector, the line vector. Okay, spherical. Kalau you ada surface, you ada line, you boleh cari surface. Okay. You ada 3 surface ni. Saya nak tunjuk kat sini sajalah. Lebih mudah Okay.
So dalam spherical you ada 3 surface. You tengok surface kuning. Okay. Surface kuning dulu. Surface kuning adalah line R d theta. R d theta kali R sin theta di V. Surface kuning dulu. Okay. ds sama dengan R d theta kali R sin theta di V. Okay. So ini dl kali dl. Okay, ini kita panggil dl theta, ini kita panggil dl v. Alright. You dapat satu surface. Okay, we're talking about, kita tengok biru pula. Okay, so biru pula yang ni Okay. This biru you ada dr. Ini pun boleh dr. Okay. So, surface yang biru ini sama dengan dr kali dengan arc ni. This is r d theta. So, kali dengan r d theta. So, kalau kita rearrange, dia jadi r dr d theta. Kita rearrange Okay. Now, kita tengok yang bawah pula. Yang ini biru Okay. Yang merah pula kat bawah ni. Okay. Ataupun purple. Ini adalah dr. Ini dr dr. Ini dr. Ini adalah r sin theta di V line. Line kali line. So, ds kita adalah dr kali r sin theta di V. Rearrange r dr sin theta di V. Boleh juga. Sorry. So, you ada 3 surface. Okay, saya hanya ambil part of it sahaja. So, it can be anything yang similar. Anything yang parallel to that surface. Yang penting, identify the line on that surface untuk you dapatkan surface tu punya parameter. Now, kalau r dr d theta, dr dengan d theta, direction apa yang tak ada? V kan? Okay. So, AV. Okay. Ini apa direction yang tak ada? dr dv a theta. Ini dr. Adakah saya salah ni? So, ni bukan dr. Ini d theta dv ar. Ini AR Ini D theta dengan dV. So AR. Okay. So ini DR dengan dV A theta. Sorry. Theta. Okay. A theta. So that is a surface. If it's a vector. See direction Volume tak ada direction, is a scalar quantity. So dl kali dl kali dl, line kali line kali line. So kita ada dr kali r d theta kali r sin theta di v. So rearrange, you ada r squared. You ada r squared dr sin theta d theta and dv. Okay, boleh tulis macam tu. That is spherical coordinate system. Okay, guys. So, kalau kita nak tunjuk dia punya differential yang ada, okay, the variables yang ada, shape dia lebih kurang. These are the things yang ada. Di S ni ada 3 sebenarnya. Apa dia letak 2 je? Okay, sini boleh compare ni. Sini ada DS je DS untuk cylindrical and spherical.
Okay, cuba identify ada tak yang salah Okay. Right. Okay, so saya kata tadi saya nak tunjuk appendix kan. Sekejap ya. Okay, appendix ni will be given to you dan saya nak you print dan laminate Semua orang kena print dan laminate appendix ni Okay. Supaya every time you solve questions dalam kelas you boleh refer appendix ni because exam you'll be given. Okay. So look into the Cartesian coordinate system. Tengok ni anak-anak. Ni. Diberi pada you. DL ada DX, DY, DZ. You kena identify. You tak perlu hafal ni. DY, DZ mestilah direction dia AX kalau dia a vector. DX, DZ direction dia AY. DX, DY direction dia AZ. Okay. Yang lain nanti kita akan learn along the way. Now tengok cylindrical coordinate system. Okay. Di row, kalau line itu adalah line yang parameter row, jejari dia di row saja. Line yang curve, dia dah bagi dekat row you dekat depan ni. So you jangan lupa. Terus ambil je, tak payah hafal. Terus ambil je row dV dan dz dan the ds Yang penting for you is to kenal the line. Okay, kenal line you boleh dapat surface, you boleh dapat volume. The same goes to the spherical. Nampak? Okay, you kata, macam mana? R squared yang mana? R yang mana? dr memang tak ada lah kat depan dia apa-apa lagi dah. Okay. Theta because dia arc, dia ada R di depan dia. Phi because dia arc, dia ada R sin theta di depan dia. Tak perlu hafal. You hanya perlu tahu line itu adalah parallel to radius. Line itu parallel to longitudinal. Line itu parallel to the latitude. The azimuthal angle punya latitude. Okay, so you buka appendix, mesti ada R sin theta. Mesti ada R kat depan dia. The rest are line kali line untuk surface, volume line kali line kali line. Okay, so appendix ni saya bagi dalam notes tak? Kalau saya tak bagi, saya akan bagi you kena print dan juga you kena laminate. Okay, so that's all for the Cartesian coordinate system and differential system. Untuk the coordinate system, so nanti saya akan bagi video untuk vector calculus and vector algebra pula. So thank you. Assalamualaikum.